nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose, nkomeza kubifuriza amahoro, imigisha no guhamuka mu byo mukora byose. None nkaba ngiye kubagezaho ibyemezo by'inama y'abaminisitiri mu itangazo rishyizwe hanze n'ibiro bya minisitiri w'intebe. Ni itangazo ritangira rigira riti: none kuwa gatanu tariki ya 28 Mutarama 2026 inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yagejejweho imyiteguro y'inama y'igihugu y'umushyikirano iteganyijwe tariki ya 5 n'iya 6 Gashyantare 2026. Inama y'abaminisitiri yagejejweho imiterere y'amafaranga yishyurwa kuri serivisi zitangwa n'abakora imishinga igamije kugabanya imyuka ihumanya ikirere hifashishijwe ishoramari rituruka mu isoko mpuzamahanga rya carbone. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ibyerekeye urubuga rukusanya rukanasesengura amakuru ku isoko ry'umurimo rugamije gufasha mu igenamigambi no kwihutisha iterambere ry'ubukungu bw'igihugu. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko akurikira: umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 018 bare 2025 ryo kuwa 30 bare ryo kuwa 30 z'ukwa gatatu 2025 rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka 2025-2026. Umushinga w'itegeko rigenga ubufatanye bw'inzego za leta n'abikorera. Umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 29 bare 2017 ryo kwa 29 z'ukwa gatatu 2017 rishyiraho ubwizigamire bw'igihe kirekire ejo heza rikanagena imitunganyirize yabwo. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeye n'inguzanyo igenewe porogaramu yo kongera umusaruro w'imisoro, imicungire n'imikoreshereze yayo myiza yashyiriweho umukono i Kigali kwa 13 Mutarama 2026. Umushinga w'itegeko rigenga ibihingwa. Umushinga w'itegeko rigenga ubworozi, ubuzima bw'amatungo n'uburobyi. Umushinga w'itegeko rigenga urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano NISS. Umushinga w'itegeko rishyiraho National Defense University Rwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya perezida ryemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Agence Universitaire de la Francophonie AUF cyangwa AUF ayemerera kugira icyicaro mu Rwanda. Iteka rya minisitiri w'intebe rigenga komite ishinzwe gukurikirana ibikorwa byo kwegurira umutungo wa leta abikorera. Iteka rya minisitiri rigena uburyo bwo gutanga ibigenerwa umuryango wa ejo heza. Iteka rya minisitiri ryegurira ubutaka bwa leta buri mutungo bwite ibitaro byitiriwe umwami Faisal. Inama y'abaminisitiri yemeje itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri. Inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bakurikira: Madame Rita Kideni Lotua, ambasaderi wa Repubulika ya Sudani y'Epfo mu Rwanda afite icyicaro i Kigali; Bwana Ali Eissa Musaba Eissa Alizabi, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu Rwanda afite icyicaro i Kigali; Madame Olivia Charlotte Owen, High Commissioner wa New Zealand mu Rwanda afite icyicaro i Addis Ababa; Bwana Gabriel Penduleni Sinimbo, High Commissioner wa Repubulika ya Namibia mu Rwanda afite icyicaro i Dar es Salaam; Bwana Andrew Mord, umuyobozi w'ibiro by'akanama ku muryango w'abibumbye gashinzwe iterambere ry'ubukungu muri Afurika UNECA mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba afite icyicaro i Kigali. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: ibiro by'umuvugizi wa guverinoma OGS ni Bwana Jean Maurice Uwera, umuvugizi wungirije Minisiteri y'Uburezi Mineduc ni Bwana Jean Damascene Nsengiyumva, akaba ari Directeur General
ni Director General of School Health and Wellness. Madamu Diane Kamana ni Director General of Corporate Services. Bwana Gervais Mabano ni Pre-Primary and Primary Education Analyst. Madamu Divine Uwineza ni General and Technical Secondary Education Analyst. Komisiyo y'igihugu y'amatora NEC, Bwana Gaspard Musonera niwe ushyizweho nka komiseri. mu bindi, Minisitiri wa Siporo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 21 kugeza ku 31 Mutarama 2026 mu Rwanda harimo kubera irushanwa nyafurika rya handball mu bagabo, kandi 2026 riri kuba ku nshuro ya 27. Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva tariki ya 29 kugeza ku 31 Mutarama 2026 i Kigali hazateranira inama izahuza abayobozi bakizamuka n'abafite ubunararibonye ku mugabane wa Afurika. Kigali kwa 28 Mutarama 2026. Digital signed na Dr. Justin Nsengiyumva, Minisitiri w'Intebe niwe washyize umukono kuri itangazo mu buryo bw'ikoranabuhanga nk'uko bigaragara. Tugarutse ku bijyanye n'iyi nama y'abaminisitiri yabaye, mu bintu bikomeye byabayemo harimo uwagizwe umuyobozi, umwe mu bayobozi nyine ba OGS cyangwa umuvugizi wa guverinoma, akaba ari Uwera Jean Maurice. Uwera Jean Maurice ni umuvugizi wa guverinoma wungirije, ubwo bishatse kuvuga ko yasimbuye uwari uriho uherutse kwitaba Imana, akaba nta wundi ari Bwana Alain Mukurarinda. Uyu rero Bwana Jean Maurice Uwera akaba yarabaye umunyamakuru muri RBA kuri televiziyo y'u Rwanda igihe kinini cyane, akaba mu banyamakuru b'abahanga bari mu gihugu cy'u Rwanda, yakoze mu bintu bijyanye no kwamamaza ndetse n'ibindi bitandukanye bisa nabyo. ni umwe mu bahanga abanyamakuru bari mu gihugu cy'u Rwanda. Rero akaba yasimbuye Alain Mukurarinda ku mwanya wo kuba umuvugizi wa guverinoma wungirije. ubwo urumva yagiye nyine agiye kujya akora ziriya nshingano za Alain Mukurarinda zitandukanye. uyu nyakwigendera Alain Mukurarinda, Imana imuhe iruhuko ridashira kandi ikomeze kwihanganisha no gufasha umuryango we. Bwana Jean Maurice Uwera akaba yamusimbuye kuri uyu mwanya. Uyu mbibutse ko n'ubundi ari mukuru w'umuhanzi Jay Polly nawe uherutse kwitaba Imana. Ako kantu nako mukibuke neza. Ugindi twagarukaho ku bijyanye n'iyi nama, yaba kubahawe akazi, twagaruka ku wabaye komisiyo y'igihugu y'amatora, akaba yagizwe Bwana Gaspard Musonera. nubwo urumva nawe akaba yahawe umwanya ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. ngira ngo ibyo byo murabizi cyane. Mu mishinga ikomeye twagarukaho yagarutsweho cyangwa inama y'abaminisitiri yemeje iyo mishinga, hakaba harimo umushinga w'itegeko rigenga urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano NISS. uyu ni umushinga ukomeye cyane. Hakaba n'umushinga w'itegeko rishyiraho National Defense University Rwanda. ubwo urumva iyo NDU hakazaba ari kaminuza y'umutekano y'u Rwanda. ubwo tuzamenya ibyayo mu minsi iri imbere. mu yindi mishinga harimo umushinga wa Ejo Heza ndetse n'ibindi bitandukanye byagarutsweho muri iyi myanzuro y'inama y'abaminisitiri cyangwa mu byaganiriweho muri inama y'abaminisitiri yateranye uyu munsi. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, mukomeze bane nanjye.